If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Kipat ba kibasa hagisnong kitaw boper jongonong ba shalong kila sedang mansyap tiang bansaki gejingjur jonginong tu kibami akpor sidang senya bantu ikiwayar kabel kibadan hakeleng kisnong kitaw jongonong ba shalong Hagasnem kablalet kelajur ba gejingmi ikna samla akpor ba kebeneng gadang dum tliu bat bagi pat ba kidang yo tiak lengai Hagaba kira rengkat ikitiar kitar ban ot napang yaki wire kabel bat hadin kini kesekalan bat ralut yaki ban yo ban let ban dia ban kamai pisa. Kani kejeng tu kelas sedang ban kenja ajar. Hendai menta kelas sedang ban pau pertai hagaba kipat ba kali ihi dalam kejong kikmat bat yo ring video ru iki nong tu iki wire kabel kibam don yakano kono kejeng syap tiang. Kajing syatu ki wayar kabel kelaja jan man la kamiet bat kidon ki khap beginong tu haba kila dep ot yo wayar bat haba kimyo ban tanlut kila shu i unu wayar ban sepriang hagi surok ne kilenti kejat bat kani kala bu kala ha kajing map kajing mensaw kinong ya nong yeng bakila ban kumwo bat ban jentut Kajing syatu kha ki wayar kabel kala penduk nong ru yaki kabel operator hakaleng kanong ba Bat kalau penbitar ru gipat ba gibapet jika kabel TV halak yang. Haba bunsian kem yo ya ka kabel namar kejing syaot bat kejing syatu no jong ki wayar. Haba ekran bat ubah Andreas war unang peniat jong ka lelang ki kabel ulong bagi no peniat kabel kila syam jeng ban peniat namar kejing syatu kha ki wayar kabel. Bat kane kalau pentut ya kejing ai jing syakri gipat ba gibapet television halayang. Ulong bagi babon higi breu kila keno bagi ni ginong tu wayar kidai ginong di drugs. Bar ula penpau ke jeng sokya bamenta kini gisamla kedang sedang bantu aswa yaki wayar. Henry hadin habuat kila bantau sendon da kekenhun bat ke jeng tu jengki kan long ka bakam he ke ban kata ya ka syong suk syong sengan. Kala don mo kum kata an gani kamri kiki ke ban suggestion. Kani ka jeng satu kibel keleng haka sor jungi sor silong. Kalau adon mentah terai la jan posisi neme te ka jor bha ka kum ka jingtip kuni ka sedang dongkong ayat nasaki tan maulai te ngibon bha ki bolok tes ki ba tekam sete ki bala komplain jan man ka pori ngata ka jing tu juki kita ka jing yu juki ha mulai ru kalong so rampen ba man kala army laimit te ting kan jah po nong kuar te ting kala jah we te mentak te ka mix ka kubon po mulai bakla jol ba ta jing tu ki bala mulai te nang tu ka jah sipor hari ka tu ka surface biang ngilap ba sa sejaya ru kodon ka jing jah kita dan ka poisa salaban ru ski area jungi ru pois te ru te ha ba de ba kata ngilai pha ko sti sa SP office ngila batai spangan ka jing jah te na SP office ki redirect pada yang iban IC police station ki baper ni jungi kontak ki jungi te ngilai persiang mentang ngilai ngia am mentah sipor ben pet ki response nak kalian dong ki authorities ni pet nak kalian authorities tema kamde ki basuk ngi rustu nomor pagi ni ki jingja kembang tip ki ja nda step ba lai baji lai siteng saboji report nuki kubor bungi yo nomor lai mensuale te Suaka election, kita pergi suaka election, nak election dengan yo kubor mulai lite ani budu wan now ya wan dus nong na se. Ite kei kabasmu tiang kalong ba baro kini ketat ki baja tin kawan ba kila lagi kena ki ba di drugs. Ngimtik na kata mo ngimtip ya kata bakadena kam di bigas ki pajokem ino ki authorities ki pajobat ino ngim labat pecah ngim labat petikna tambah ka jing keren ki jung padba hi kong ba ki de kena di docs telara ka de ket sya kum ta kum ba kayat yaktin ha ayo ma ba ki de ta kena di docs te ka jing ma ka sakman ko nang jurkin norba pi kini ki kena ki bangop ka jing buat jung docs ne ki de ki jat kena ki bam nong kum no ki ba la sya te sa khum ni u jing di kinle kat ka bikila benyo ka pisa benti ni jundi hayi hasem ki adik sinem ki sedang suan yang nasem kintu suan yang lajong
Lada gila bentuk naying la jong gila ban entah mau benjot jaga ying kesem la jong ti sabar le tapi ka jingkwan ka jongki ka bujur ba ti sabar le te gila ban le iki briu ki bana bar le te pila sutu ino kim don ni kata ka jingken ero te le bishim nuksan ki ri ki bodon sabar ne kini ki jat kam ki bastang de ki kam ki baret ki basala ban pois ki kam ki ba kham he Pi dekat ni ke pom ta ban curb ban stop ban wat ban tip banyak pada manu kita kena whether kita desa nem kita kena pada drugs nem tada kita dan ngihap ban rehabilitate iki nana apa kan ini this can lead to something much bigger belong ke crime sabar cities bahe kila don back ki drug cartels ki don back ki gang back ro ini ki gang members ki debit ki ba ki bolong ki addicts ki bolong ki bandage ka jumpa drugs Tila dengan imla ban kerb ya kan mentah, imla ban tek lakam ya kan ni di sini mentah, ban wat banyak ketika iki dah manu badan adin jo kan ni. Kala ban ni cakap jing form jo ki gang ski kham he. Mentah ka sini ki stang tan ka betul wire cable. La sai hadin habut kin pun segi ki kam sini ki kham bo. Cái mà kata kajing don na kajing sungdor jung ke bolah lu ban berkelai ki pakin tu Ulong kum ni kin kim tu lu jabro jak cable mentah pi ngila shift ngila nadu ngila digitize na ngila sta use new fiber optic. U fiber optic kim don interest fiber optic cable kim don interest because don value apa market. Kita tu gitu be tu cable ba khamrem barim bangi sikhat coaxial cable badon copper wire kin apa. Taka tu copper wire badon apa udah sungdor kin tu. Then that pilat lum khambon pena di kilo te phio pisa khambon gin te ketika value jung tu ko excel cable gin ka baki ni kena ki ni ginong tu no ki pet banyak kan te kan lagi jaka ki bagi satu udah uni cable udah uni copper cable kan ni ka jing tu cable jung ni ki kena ka kata nang business ko ke Ani ka business itu ka khata jur ba hiru nomor ba ka business cable hi ka bala unta na khen gila don kumba la palat le post nem social long so abandon ka no ka platform unta gila don ki platform so prepare ki OTT platforms ki don market prepare ka competition bawan prepare no Jio no Airtel gini ki system stama ki bawan no market te ka competition le te la jur ba te bon bharu ki cable operators ki ba khamret le te ki khamna punya chu Umi mencuang idon ke lain saduk siapa boleh rembang idon ke lain. Ina persian pun poin saduk wat saduk sedauki ngap persian pun poin mentah kadang dok penus lah tambah kibaret di cable operators beli kimla asubun kimla asubun compete ke market kan. Ti nalor bala don lupa ke competition kum kan ni. Once ka jingsa on cable kum ni once ka jingsa tu cable kum ni te jenjang ni survive kum ni te cable operators baret le te pi beli. Asulong tama nok ti paragi just counting adies dan dosi ni. Kum kata ka jale ni ngin kuno kum noi pat ba apa ula adopsi ko priu ni adopsi ko dor we expect ya to service lebat banyo for whatever days 28 days 29 days ka baju ya ka to package tapi ban expect banyo ba ka to service tapi myo tan di mano binya domi di mapi mangar binya domi apa pilasi ko dor we expect ya service tama ki jingja kum kini ki baja cylinder pada let's say ki pat ba kimtip ini suka pun pensai ki sumbalong patient lem berkini ki bol operators ki jungi ki bola eye service if you menta la di pop-ups nem di lepo tam stem la don apa ka jing sakri pat ba te skumpa ya de pila punya kersan lem punya trail lem lete unta gen ngila ban curb no sai gini ki ba to ki bol komne lete ka service show pat ba kan kam scam te la da ki pidon kanu ka information la ne ibun ki babu CCTV camera si yang la se kadon ka kerja information ka bala banyarap ni bat identify gini ki screen sel ni gini ki nong tu te kalau ka jinyarap ka kharab ha ke ni ka cable community bora khobe